Pogodi ko sam? Pera Detlić. Čist promašaj. Ovo je za ptice. Ej, ne uzbuđuj se, Nafe. Samo moj trik da upadnem prvi. Ej, ti! Pazi na krvni pritisak, gazda. Tražio si super prodavca, taj sam. Daću ti posao koji ti baš leži, da znaš. Želite li osiguranje od nesrećnog slučaja? Jao ne, Pera, tebi je to potrebno. Poliša te osigurava od... Rekok ne treba, briši odavde. Osigurava te od udarca kase po glavi. Koga još može kasa da lupi po glavi? Dobijaš duplo ako te opale 2 kase. Osiguran si od sudara sa javnim vozilima. A od pada u štamparsku mašinu. Od raznih drugih udaraca. A onda od groma. Od udarca mazge. Od ujeda psa. Od napada krokodila. Dosta, potpisujem sve. Uzimam tu polisu. Izvolite, samo ovdje potpišite. Jeli? Sad sam od svega osiguran. Neće biti. Čitaj ono sitnim slovima što piše. Ma kog još može da pogodi dirigovani projektil? Ovdje potpišite go, Šindule.
Sestro, molim doručak. Još nije kasno za potpis. Daj ovamo, sad sam siguran. Siguran. Nije baš sasvim tako. Niste osigurani od pada kroz prozor.